Elge jurtqa özünün sözünü aytkanга уруксат берип коюңуздар. Урматтуу туугандар, урматтуу оштук туугандарым, чын менен эле азыр ушул мүнөттөрдө мен Лондонго сапар тартып бараттым менен Бишкектен ушул жерде Ош калкы Мелис Мырзахматовдун жактоочулары чогулуп атат дегенде билет өткөрүп коюп ушул жерге келип отурабыз. Себеби бүгүн мына ушул жерде, ушул жагдайда Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын коопсуздугу, Кыргызстандагы тынчтык жөнүндөгү маселе талкууланып отурат. Себеби Кыргызстандагы тынчтык, Оштогу тынчтык менен, Ош шаарындагы акыбал менен байланыштуу. Бул биринчиден. Экинчиден, мына сырттан байкап атабыз, Мелис Мырзахматовду тарабалист экен дегендей, сепаратист деген бир сөздөрдү жазып атышты. Бул жалган. Мелис Мырзахматовдун ишмердигине байкоо салган киши катары мен көптөн бери байкап жүрөм. Ал трайбалист эмес, сепаратист эмес, ал улуттук лидер. Эгерде ал трайбалист болгондо, эгерде ал сепаратист болгондо, мындан 2-3 жыл илгери Тилеке Баатырдын ашында улуттук биримдиктин, улуттук ынтымактын ураанын чакырбайт болчу. Эгерде Мелис Мырзахматов трайбалист болгондо, мына быйылкы Улуттар биримдиги партиясынын курултайында Кыргыз элинин келечеги жөнүндөгү бийик ураандарды чакырбайт болчу. Эгерде Мелис Мырзахматов сепаратист болгондо, мына жакында Нарын шаарынын 140 жылдык мааракеси болду. Ал жерде нарындыктар ошол жерде баардыгы дүркүрөтүп кол чапат болчу Мырзахматовдун сөзүнө. Демек алар дагы Мырзахматовду өзүнүн уулу, өзүбүздүн кулун деп билди. Ошондуктан мен айтайын, урматтуу туугандар, Мелис Мырзахматовдун азыркы шарттагы ишин, бул Кыргызстандын биримдигин, Кыргызстандын келечегин көтөрүүгө багытталган ишмердик деп билели. Мелис Мырзахматовдун азыркы ишмердигин эгерде 20-кылымдын башында Улуу Ататүрк чачырап бараткан Түрк мамлекетин, Түрк республикасын түптөөгө кандай аракет жумшаса, Мырзахматовдун азыркы ишмердигин Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн ошондой күчүрүп атат деп билели. Чоң рахмат. Биротоло, мынакей коомдук ишмер азыр. Мына Бишкектен келген дагы коомдук ишмер Урам Ботобеков келип отурат бул жерге. Келиңиз. Бишкектен салам алып келип атат мына Бишкек элинин атынан. Урматтуу Ордолу оштук туугандар, сиздерге Борбордон Бишкек шаарынан салам айтып келдик. Урматтуу туугандар, бүгүн силер жалгыз гана Мелис Мырзахматов үчүн чыккан жоксуңар. Жалгыз гана Мелис Мырзахматовдун кызматтан алынышына нааразы болуп чыккан жоксуңар. Бүгүн силер урматтуу Ордолу Оштун тургундары, Кыргыз Республикасында мындан ары демократия болобу? Мындан ары реформа болобу? Мындан ары жаратмандык иш уланабы? Ошол үчүн чыгып жатасыңар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү бийлик, бүгүнкү өкмөт жаратмандык ишти, реформалык ишти көрбөй жатат. Демек алар аң сезими жагынан, кылган иши жагынан 19-кылымда калды. Ал эми реформаны талап кылган бүгүнкү оштук туугандарым, силер 21-кылымда жашап жатасыңар. Ой пикириңер реформага умтулууда. Бүгүнкү бийлик эртең тарыхта кандай калат? Бүгүнкү бийлик, мен ойлойм, реформага бара албаган. Эки уулун, мыкты чыган уулдарын түрмөгө камаган бийлик болуп тарыхта жазылып калат. Ал эми силер реформаны талап кылган, духу күчтүү, руху күчтүү, мыкты жаратман эл катары каласыздар. Мен буга терең ишенем.
Урматтуу эл журт, бийликти өкмөт бербейт. Бийликти эл журт мына сиздер бересиздер. Ошол үчүн мен ойлойм, принцип үчүн, демократия үчүн эртең кыргыз мамлекети кайсыл жерде турат? Ошол үчүн көз карашыңар үчүн бекем турушуңарды мен колдойт элем. Урматтуу эл журт, силердин реформачыл талаптарыңарга мен башымды ийип таазим кылам. Бар болгула. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Атайын Бишкектен ат арытып ошол сиздердин ушул жерде ысыкка күйүп суукка тоңуп тургандыгыңыздар үчүн мына алдыңыздарга келдик. Кыргызда жакшы сөз бар. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дейт. Мына ушул жерде турган эл бүгүн айтканы үчүн күнөөлүү болуп отурабыз. Айылдарда бардыгыңыздар билесиздер, жесир аял, жетим балдар бар. Мына ошол жесир аял, жетим балдарга мамиле кандай болот бүгүн? Күчтүүрөөгү база калат. Ошолордун оокатын тартып жейт. Ошолорду басмырлайт. Бүгүн кыргыз мамлекети тилекке каршы мына ошол жесир аял менен жетим баланын кебетесин кийип калды. Буга бир мисалдар. Мына инвестиция керек. Ушинтип эле митингге чыга берсеңер, кыйкыра берсеңер, бизге тыштан инвесторлор келбей коет деп коркутуп отурушат. Мына Кытайдан келген инвесторлорду көрдүңөр бардыгыңар. Өзгөндө эмне деген окуя болду. Кытайдан келгендер кыргыздарды аял эркегин кошуп кафеге барымтага алып сабап үнүн Кудайга жеткирди. Мына ошондо КТР деген биздин кара жашык атынан арылбаган бир байкуш каналыбыз бар. Мына ошол канал Кытайдын элчисин эфирден чыгарып, кыргыздар ошол жерде кытайлардын тетиктерин уурдаптыр. Ошондуктан кытайлар чыгып сабап салыптыр деп сайратып, какшатып бир жума көрсөттү. Мына инвестор деген. Чүй облусунун Орловка айылында ошол эле Кытай инвесторлор алып келген жумушчулары кыргыздарды сабап, ал жерде дагы бир мушташ кылды. Эч ким жазага тартылган жери жок. Кайра инвесторлор кетет, койгула кокуй тийбегиле деп бардыгын токтотуп, жаап жашырып коюшту. Мына Баткен облусундагы Чарбактагы окуя. Бөлөк өлкөдөн чек арабызды тепсеп кирип келип, үйүбүздөн сабап, атып өлтүрүп, жетелеп барымтага алып кетти. Мына бүгүн көргүлөчү кас-катар тизилип, баштарына каска кийип, калкан көтөрүп турган солдаттарды. Бишкектен 2 самолет менен ушул жака солдат алып келип атат. Эмне үчүн мамлекет ошол убакта ушул солдаттарды алып келип Баткенге койбойт? Эмне үчүн ушул солдаттарды алып келип өзгөндө окуяда ошол жерге койбойт? Мейли согуш ачпасын, биз согушка каршыбыз. Бирок, коңшу мамлекеттер, бизде да момундай күч бар деп, намысыбызды, сүрүүбүздү көрсөтүп койгонго болот эле да. Бүгүнкү бийликтин күчү бизге окшогон карапайым элге гана жетет. 2010-жылдагы окуялар али эстен кете элек күч структураларынын өкүлдөрү, башчылары ошолорду ушул жерге жыйнаган. 2019 силерге окшоп, ак үйдү, көк үйдү коргоп турган адамдар бүгүн сот жообуна тартылып, аягына чыкпай тагдырлары чечилбей келет. Элге кол көтөрөрдөн мурда, ак үй көк үйдү коргоордон мурда жакшылап ойлонгула. Жакшылап ойлонгула. Эртеңки күндү Кыргызстандын келечегин ойлогула. Мынакей таласта канча деген гектар сугат жерди Казакстанга берип коюп отурабыз. Ал жерге дагы барып чыккан эч ким жок. Кетсе кетти деп жаап жашырып коюунун амалын кылып дагы эле олтурушат.
Investor деп eylep atабыз. Mına görgülü. Karabaltaga güyüçü, maylauçu maylарды işlete turgan zavod kurdu. Xitaydan okumuş investitsiya geldi dedi. Oktyabrda işke giret dep Demir Sarıyev ekonomika ministri baş bolup, Atambayev töş bolup, 2 gündün birinde teleden düşpey, mına okumuş kılıp atabız. Kırgızstan erteң arzan güyüçü maylauçu maylar menen kamsız bolat dep sayrap akça attık ele. Oktyabrda iştegen zavodu iştebey toktop turat. Al zavod mындан arıdagı iştebeyt. Sebep degende Kazakistan güyüçü maydın sırıyosuna olgan bağını 2 есе көтөрүп таштады. Mınakey bizge gelgen investitsiya. Ушундай кебетте деп турабыз. Kırgız gazdı $1 sattı mınakey. $1 sattı. 49 milyon dolar karızı var Kırgız gazdın dep. Oşonu surap koygon can жок. Aylanayınlar oşol 49 milyondu kim jedi? Eşmappı, taşmappı, je karapayım kalk төлөbөй koydu bu. Ушуну suragan hiç kim жок. Жок, муну сатышыбыз керек дейт. Бардыгыбыз, улубуз, жашыбыз, кичүүбүз. Эгер мелис эл деп жашаган болсо, эл мелис деп жашасын. Башы кубайып 2010-жылы мелис турган. Бийликте турган 14 бийликтен 14 мүчөсүнөн бирөөсү келе алган жок. Келген болсо экөө келди. Алардан ошолор кыргыз элим, кыргыз жерим деп келди. Ошолор ушунчалык аракет кылды. Ошолордун башында туруп мелис болду ушул жерде. Ушул шаарга күйдү, сүйдү. Эми ушул күндө биз дагы сүйөлүп мелисти. Ушул партияны Улуттар Биримдиги партиясын сүйөлүп. Кече уккан бир жаңы мына элдин арасынан уккан бир сөз. Оштуунун мына университеттер ректорлору, декандары ушундай буйртма берипти. Студенттер кимиң эгерде эртең катыша турган болсоң, окуудан отчисление болосуң деп. Айнанай Кыргыз, сен да деканын да ректорун да бардыгың адамсың. Ойлонуп туруп сүйлө. Жаштарды жаманлыкка бурба. Жаштар эгер ошол өзгөрүүнү каалаган болсо ошол өзгөрсүн. Жаштар гана өзгөрөт Кыргызстанды. Жаштардын колунда жашайт Кыргызстан. Урматтуу туугандар, мына боздогон элди көрүп, көз жаш төккөн элди көрүп, 2011-жылы айтканмын. Ойгон элим, ойлон элим, эмне болду баарыңа? Күндөн күнгө кемип барат катарың. Аксыдагы 6 жигит артынан ондоп, жүздөп, миңдеп өлүк көмүп жатабыз. Кара кийди Куттуу Ала Тоянты, кара кийди Ош Жалалабад аймагы күнөөлүнү алып келип жазалап, кана кимдер эл көңүлүн ала алды. Ала албайт туугандар. Булар өздөрү башында бар. Бизге кандай тоскоолдук болбосун, коргошулоого болбосун. Бүгүн токтото албайт туугандар. Бийликтин алсыз экени билинип калды чындеме. Тың чыкманы тынчычу туурасын айтсам кез келди. Мейлеп калды негедир мелистей чыган мерлерди. Мейлессе дагы мейлесин, мелиске кимдер тең келсин. Кашагыры бийлик акыры канга толоор чеңгелиң. Омуролой бербегин ордолу Куттуу Ош жерин. Мертиттем деп мелисти, маңкурт болуп кетишти. Кыргызды уран чакырчу, кыраандардан кимиң бар? Калкына сиңген кадыры, кайра тартпас мелис бар. Кетсе тактан эртеси, кал колдосо келиш бар. Каргышнаса элинин кадыры кетет кечиле. Калысыктан тайса көчүктө болуп калчылы. Кемеңгерлер эжелтен көчүгүн кысып калчылы. Чындыкты айткан тартынбай чыгаандардан кимиң бар? Чырак болгон элине чыркыраган мелис бар. Чыр кайланса тагдыры, чай кайнанда жемчи бар. Десанттар келе Ош жака, демчип турган кезеги, пардасын сыйрып намыстын, партиянын нечени, ойрундотот көптөрүн, Ордолу Оштун лидери, ойношо бербе Ош менен, дарып салат Ош деген, ооматын кетет түбөлүгү Оштуктарды тептесең, опузалай өрбөстен, ойлонгун терең эмтен. Манас менен Чыңгызды эл атасы болгон деп, эгемен элим булардын эстелигин тургузду. Расандай болгон соң,
еп kılbayım kantip kırgızdı. Buvavız manas çılgızdı. Bulöke bütkül düynöge atak tankın çıkardı. Ala toğluk kırgızdı. Oşalardın canın joldogon bizdin çıgan jigitlerimizni münantip nime etip atkanlarına men çin ömer şu kapı olup oturamazdım. Hem oşo manastarda boladı. Ağ yüreğim bilen iştep misal üçün Melis. O şehrin 10. yılkı kanda ahvalda olgan meni hazır görküne keltirip koydu. Bizdin bardığımızды кубанычыбызды деле кайгыбызды бөлүшкөн бул акындар жерден жаракат атса дагы акындын жүрөгү менен атат дегендей Элмирбек өзү келип калыптыр. Мына эки акыныбыз жол берип атат. Элмирбекке уруксат. Buyursan omat tuңайдан salamdың ey, oştun kalkın aman be. Al turgay jalpıňan aytam salamdı, jabılıp gele jatışkan jallavat kalkın aman be. Batınıp aytam salamdı, bat kendik per aman be. Emin oylanıp gördük tuğandar, oyuş kıyış zamanda. Japjarık bolup dedelek, jarıgın görün elek, biz dağıle jalpı jürt üçün karangı. Sebebine çaktan berki karata, Elibistin demi var, Elmirbek'tin eli var. Andıktan bugün oyumda ayta turganda gebim var. Bilbeyim emineni doy degim var. 2 günden beri karay, göp nersege tan kaldım. Göv var okşoy tarmandın. Üyümde jatıp tan kaldım. Tan kalmak turgay tuğandar, tan kalıp jatvardandım. Epte oşko jetsem bir elime ırdap berem dep, Kudayımdın aldından al turgay özüm kargandım. Sebebi bolup köp derse, en anıdan aytıp berele. Ar nersenin başından bolçun ele doy çeneme. Gede kara boylanım, borborda telene. Oyırda vele jatat devel, jirga vele jatat dep. Barısı buyursa bayağı, Lelin atan söylөгөн, komünizmge jettik dep, katıra yaşa öttük dep. Oşonun barın oylason, söz emes eken orundu. Söz bolson eger orundu, uşunça turgan kalayık bul jerge nege çoğuldu. Ötkön gün düşöt esime, Ali'da kalgan sezimde. Al gündür turat esimde. 2010 yılında manisiz neçen iş bolup malım bolduk kılımga. Antseda kalkım getken çok akıllı menen do çıgımga. Oşonda oylanıp görsem tuğandar, 90'da bala kan töküp Aprel'din Alcer'de özüm bozdap sızdap tur delem. Koluman düşüp komuzum kozgop sızdap tur delem. İşengen elem dalayga, yemin işenip duram alayga. Göstersene tuğandar çıkarış gerek dalayga. Andıktan bugün oynasak, oşonda esinerge salayın. 10-15'e birikip, katar turup dizilip,
Kalayıktın aldında, al Turgay kan tökkönderдің алдында, can bergenderдің алдында, ant беребиz dedele. Antı oşol berişken, aqtalganın görбөдüm. Korrupsiya degendi günüge çıkıp teleden katıra kolga sogom dep, halk başçısı bolom dep, korrupsiya degendin degele soğulganın görбөдüm. Karakçılık degendin joyulganın görбөдüm. Oşol bolsa örnögün, anda hökümet bolboy ölgönüň. Agayın tuğan jalkыбыз, uşul boldu doy görgönüm. Emi bugünkü günde karasam, hep bütpögön dale tamaşaň. Halk aldında aytayın, ulam halk işenip şaylaşat. Halk atınan gelişet da kara gözüm may basat. Oşonduktan tuğandar, emin akırkı uqqan жаңылыk. Kalbasam kokus жаңылып, halk kanırda berbesem, halk aldında ne jüröm maga kalayık kalmak tarınıp. El gütkön uşul жаңылыk, geçeten beri karata, en uyku görбөй oylondum, uşunca jaman tolgondum. Ayrıkça kimele jasa çuday jеңişte, jayladık dep meliste. Kimele gıyrat çuday jеңişti biz, kıcıngan eldi görgönde, emi turam düşünüp bular gıyşayttık degen meliste. Yok anday bolboptur, josunu dale oň boptur. Halkı tursa kalkıldap, eli tursa bapırap, aldıňarda tuğandar, mına oygoň alıp görölü. Özü dagın oylasa kamaktan gelip kan dolgan, emi kamagan kagandayla uşu kişi zar bolgan. Oşonduktan taň kalam, avaktan gelip şaylangan, emin avaka oy baylangan. Antkenin er azamatları Kırgızdın öçkönün görön elekmin. Kamasadagı kancası sınganın görön elekmin. Kalay kaldın uyat kılganın görö elekmin. Agayın tuğan jalpыбыз, ardaklı tuğan kalkыбыз. Kadimki Kırgızstandın kadır menen narkı var. Antkene kadalın eken saltı var. Bulut degen narkı var. Uludan kalgan saltı var. Oşonu koldop gelişken, oydoğu sırdı bölüşkön. Oğmatınar var eken, kalayıktın aldında halk çındığın aytalı. Antkene görkömün oştun görgöndü, gözsüzler dağı baykadı. Oşolordun çınında emi jasagan işidi melistin jalpın üçün ör bolgon. Dağı da jakşı ör bolsun, ordoğuz görköm gül bolsun. Anı koldogon Kırgız el bolsun, kalayıka teң bolsun. Kılgan işin argaçan kılımdarga ör bolsun. Al eme görbögöndördün gözlerin özdörü görüp bolsun. Saldatlarga aytam salamdı, sanıňar menen amanby. Barıňar jakşı balasın, bul antkene düşünüş gerek bulardı. Gep bularda mes tuğandar, kaska giygen albaldar, Kırgızdın eleň uğuldары. Özübüz biri olsa inimdey, biri olsaň agamday. Bulardın özü jaman mes, balkim jönötkön kişi jamanday. Kıdıra basıp elimde barıp jürgönüm Melisbek,
көңілдерін Қырғыздың алып жүргені Мелисбек, Осқаласын бүлігінде құрып жүрген Мелисбек, дүтбарына жүректен шыдап жүрген Мелисбек, барысынан ерімде ұнап жүрген Мелисбек, ұсыл шарды бүлігінде бағалап жүрген Мелисбек, жақшылықты Қырғызға қалап жүрген Мелисбек, арнамысты қолында қармап жүрген Мелисбек, қылшырымызды қолын чайнап жүрген Мелисбек, Қырғыз үшін дайыма жайнап жүрген Мелисбек, ақ жүрегін арнап жүрген Мелисбек, Қырғыз үшін алдыға барып жүрген Мелисбек, Мелисбек деп ырдасам қиқырғаны дағы бар, Мелисбек деп бұл жерде ышқырғаны дағы бар, Мелисбекті мен әссам үсіп тұрған дағы бар, Мелисбекті бұл жерде күтіп тұрған дағы бар, Мелисбектің айтат деп ұшыл жерде тұлғандар білмегені дағы бар, Мелисбектің ырдайт деп тілдегені дағы бар, ошондықтан туғандар уақытының албастан ұзағырақ ырдайлы, анкері бүгін бұл жерде елім келген тұрбайбы, айлананың арастан Қырғыз деген елебіз топтолып бүгін келдіңер, бүгінгі күнде барыңар, ақ тілекті сөз сөйлеп, Мелиске бата бердіңер. Eri қолда тұрған қомызды қош қолда бізға перелі. Мелис майкеткен атап, бір алақан чап қойылы. Болды мұна да жеңісін, жеңіп қалды Мелисін. Мелис келісті үйлесі Қырғызғанды желіксін, Қырғызғанды теліксін. Sağ çetin akak kaçırsın, duvarda tasmağa tartıp alırsın. O kalayıp kalsın oksaken, Melis hakem gel atasan odara çıksaken. Jolmors geldi Karaçı, gerek olsa Kars'tan geldi Karaçı. Halkımdın yazılıp gitti dosanası. Hurmatlı Kadırman halkım, ben sizlerle doluşuğa iştin çoğacayın, düşündürüp koyayım, aytayın, deyin, memleketimizde bugünkü birlik tölgörü anday adamlarda taşlap çatat dep bardığın sizlerge açık aytayım dep gelip oturam. Buna gördüğünüzler, Korkorduk birlik arganda uşak tarqatты. Melis aldın ala söyleşip olgan, birlik'e satılgan, amelge satılgan. Oşonduktan buna oştuklar sizlerde taşlap getudat degendey, aldın ala buna 2 günden beri uşaқты tarqatılar. Andan tışqarı, hazır menin ordumda kızmat atparıp atkan jigitти dagı bu satılgan, Melis'ke aldın ala ordu uşul gazgan, oşonduktan bugün pul tuyup gelip oturup aldı degen sözü dagı aytıp çakşat. Oşonduktan uşunday sözlerдің bardığına açıklık verip sizlerge tuğrasını aytıp jarıyalap koyuş üçün uşul жерге çogulup oturabız. Hurmatlı tuğandarım, hurmatlı Kırgız halkım, hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı oştuklar. Eme geptin en başkısı biz жақшылық işten başlayalım. Al qanday жақшылық degende kebir birlik öküldörü aytkan, biz Mırzaaqbatov'tu жұмыштан çetletsek ele, anın talapkörleri kaçat, anın жақындары taşlap getet, al жалғыз qılıp, andan keyin aparıp qamayız degen oyda oluşkan. Biroq jigit kişinin başına sınav tushganda, jigit bu kişinin başına kıyınçılık tushganda, Kırgız'dın men degen atуулдары gelip durup, Melis aka, biz siz menenbiz. Kırgızstan'a siz menen birge jarkın gelecek kurabız. Kuday buyursa bizdin iş hak. Oşonduktan bugün biz siz menen bolabız dep çekeden gelip, kol alışıp, kağasına kol koyup ketular. Oşonda jigitlerimizдің biri, Şınığı ata uğurlu, Kırgız'ın patriotu, taza jigit, daim elde türevi sokmaz jigit, Önügü Progress Partiyasının lideri Bakıt Korovayev kelip turup hazır meni menen kol koyuyorlar.
Mına andan tışqarıdağı qançalagan Qırgızdın patriot jigitleri, tündük tüştük demey, Özbek Qırgız demey, Orus Tacik demey, bizdin ideyamızdı, bizdin yolumuzda kandagalık çapşat. Beylik çoğadaştı, Cılanın kuyruğun bastı, korrupsiyanın güreştün şultosu menen, özünün vatandaşların yoldan çettetüğünün yolların Turanestanda alıştı. Bir gana sebep, ötkende uşul yerde mitingde süylep koydun, beylik'e sınaytıp koydun, bizden uğurluğumuzu açıp koydun degen şultoğu menen, beni işten çettetişti. Sebebi, Şaylo jakındap kaldı. Şaylo, erten bu jengip ketmesin dep kebir adamlar akıl aytdı. Bunu kreslosdan arasaqlı el koldoğa kılat dedi. Mına negizgi bulardan hataçılığı uşul bolup oturat. Hurmatlı tuğandar, Şaylo'da olup, Şaylo'da sözsüz jengemiz. Sebebi bizning işimizde Ozanduktan gep жақшылықтан болсын дегендей, hazır mına sizlerge uşul jaş jigit, kurş jigit, el dep, jer dep, jüregi sokkan jigitni janıma alıp çıkıp oturan, uşul balaga sizler bata beresizler. Ak don, ak kalpak giygizemiz, jolumuz birge bolat dep uşul жерден sizlerдің алдыңыздарда ант беребиz. Andımızda söz Önügü Progress Partiyasının lideri Bakıt Ergeç Türübayev'e verilir. Hurmatlı қалай қалып, hurmatlı el jurt, men бүгін сіздерді көріп, сіздер мындай bir top menen, ынтымақ менен, биримдикте келип, мени Жош Байышты колдоп,